عزيز في الاول كنت ولا من الماتش كي دونك سي لو ميم بريسك سيناريو الماتش نتاع دونك كان النيرف دونك اون في ان بون ماتش اون مارك اون في دي شونجمون اون مارك من بعد اون جير مال لي ديرنيير مينوت دونك واكي سي ان بروبليم كون دو ترافايي سورتو ا دوميسيل دونك ا شاك فوا كي دونك صافي ثورة دو ماتش certes on a géré le match, on a bien joué, on a posé le ballon, on a essayé de marquer, on attaque placée, en transition et tout. On a réussi à le faire après les deux changements qu'on a fait. Et malheureusement, à chaque fois, c'est l'adversaire, je ne sais pas, c'était un manque de concentration, c'était un manque de gestion des dernières minutes. Donc la précipitation pour ramener le deuxième but ou bien pour marquer le deuxième but. Donc la preuve qu'on a raté déjà deux deuxièmes buts pour tuer le match, on gère mal malheureusement les dernières minutes. Dommage, hein, on est déçu parce qu'on a perdu 2 points. Examinant et je ne sais pas la première place.